Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Neng manok. Ay adak manin tapno ikang kaiti bukal ti mais a pamigatam. Ay, kunakun ket. Big-bigat aday tamanen manok mo akawitan ti ap-aprosam. Ay inton ko pinarti kon day tama no. Uray manok. Pagimuna manin. Ay, saan aday tati kayat ko asawan? Apay pagpupudutam nga rod ngay. Imbis ko mga men nga agdigos ka ta agsagana ka mapan ije barangay hall. Angem day takit din manok ti unaem ngas asikaswan. Ket nagdigos akon. Idi napan pay abulan. Narigat agkaradigos. Ang mga nuag panatungan. Kagawad ko nang. Gumatangak man iti siyampaw para kuto ti manok. At dagayam ko to na di manok mau. Ay, adangaron. Iso nga igatangak tapno pag shampoo na. Kalpasan ti pa nagdigos na. Katwan Ken gumatangak man iti 5 kilo at chicken food. Para iti ipatpatag ko unay at chicken ko. Ay unay day ta ipatpatag la unay. Sige, mabit lang daykan ka. Kayat ka. Kanayon, analinis ken healthy ti chicken ka. Sang-sangput mo ang naggapo ije barangay hall. Imbes ko mga sukat ka iti badom apang balay, kan tumulong ka iti trabaho, iti unag kan luar ti balay, ngamday tamot kan manok mo ti unaam. Ako namlan saan ko apakpakanan. Ni ba nagmet? Amok adi mo baybayan. Ngam sa balilatan no siya. Ta siyak amis mo ti mga sikasuken kwa na. Ay naimbag pay dahi tamanok tanalinis. Ngam sika nga akin manok kat saan? Ay una yun. Ibulos mo nga minan. Tapno agaliwaksay iti karuutan. Saan akasta kanayon mo nga ibabaod? Ay saan na mabalin? Jaket amarugitan ti manok ka. Mga numapan iti kapitakan. Uy, mayat ta manok yung ata ba daw? Nagpigsa ti tarawak na. Kan mayat ti taktakder na. Siyempre yun atiw na, ti tarawak din manok na Uncle Mau. Pudnaw ang natartarake ay ti tarawak ti manok mau ngam ti manok ni Uncle. Ngam natartarake mo't di manok na ngam day ta manok mau. Oray man no natartarakay. No saan mo't lama ko na fighter. Akas iti da ito'y manok ka. Fighter mo't lang di manok ni Uncle. Ta Texas day day. Day tangay manok mau. Anyang iti breed na. Ay, mas fighter da ito'y manok ka. Ti breed na, kat hulaw, kwaraw. Ay, isumot lagayam nga wandot-dot titengad na. Kan, naglada kita ay. Yeah. Sa dino manan ti pangibaudam iti manok mau. Inak ibaod, di taturod. Naimbag ijay, tapriskaw. Day talamang bambantayon iti manok mo tar aramidam iti inaldaw. Dinak man la umay tulungan ijay bangkag. Sikapay lang ti mapanagtrabaho ijay bangkag. Adan napatag apapanak. Kan kadwa na iti manok ka. Sa dinaw. Secret? Kanya! Mala, indakon. Halbadong! Agsubli ka! Aray, kumatangak man iti agas no adda. Anya a klase ti agas ti kayat mo agatangan ka ba dong? Tay man pagpasaranta maray. Kan pagpaturay. Kan para pagpapungtot iti manok. Anya? Kayat ko kahit ngagbalin na kanayon na napungtot ti manok ka. Kan nauyaw, nasiglat, kan naturay. Apay, ingkay sabong day ta manok mau, kabadong. Kapag isaw, awad da parintay kan maribanang iti balay da. Mabalin ko nga lain ni tati manok ni parintay. Paglabanak man ida. Takitag man na sino tinasigsiglat. Ipan ko ijay turab. Ta ijay tipang palabanak.
Tatabadaw! Anya tiraramidam dito'y paraangan da ang galintay. Ay, just kay. Adda magayam ni Kwarog dita. Ang sa narumbang amamuan na tiplanaw. Aw, mangmangag na kaday. Ah, Awan da angkel kaw. Aday di barangay hall ni angkel. At damat iti palingkin ni anday. ay, wain, nangag ka, Kwarog. Sige, papankan iti papanam. Tagawid ak matain. Awan magayam ni parinting agagarak. Sige, labasan ka pa yung araw, tatabadaw. Sige, Kwarog. Ay, apaman na makapanaw ni Kwarog. Ala, tikawitan naman ako ni parinting. Naa, apay ngay. Basta mo tintilang nga itanti manok ka, wanang. Na, dara-dara mo ti ulo ta manok mo. Ay, nakadkadlaw anak kilaban iti pada na amanok. Ay, wonderod. Agam, kasano ko maamakilaban? Kat nakabaod mo't iti nakaikulungan na. Kasano ko makaruar? Ay. Adalakit din ng nyarwar iti manok ka. Sana inlaban iti sa bali ang manaw. Anya, Ay, matiliwak lag no asino. Ay, talagang agsungbat. Napuruan sa amat ngagpaiso ti ulo ti manok yung anggal. Awanin ti sigo na kinataraki na. Anya pa nagkunam Kwarog. Asino takin aramit iti daytaw? Ni tatabadong ti atapag anggal. Ah, Taiso ti nakitak nga adda iti parangan ti balayo iti kalman. Igam na ti manok na ahulaw. anya? Wanang kail. Iso ati nasayaat. Paliiwan nyo na imbag. No iso tinakitam. Iso lakit di ti akin aramit. Ay, loko dayjay. Umay na paigayam ipalot ti manok na iti manok ko. Bayat ti kaawan may. Ay, kasi mo ti manok mawanggal. Nasken ang makabalis mo't ati manok ko. Agpudno ka man badong. Sikatin nang ipalot iti manok mo, iti manok ni Kapitan Idi Kalman. Dayta tinararamid mo. Saan? Ha, kwa, tuyang. Pinagpractice ko lang ita. No, sino tinasigsiglat? No, ti manok ni parinteng, no, ti manok ko. Makitam. Dipudno ti atap ka. Ngam apay ngay, ta saan anapuruan dayta manok mo. Idinto tajay manok ni Kapitan, grabe ka na ti sugat na. Wen ata tinulungak ti manok ko. Apay, itulog ko ayam ito yang maabak ti manok ko. Anya ngay tinaramid mo. Kastoy, iti makita ko nga abakan ti manok ni parinteng ti manok ko. Ay, dagos atin nilukon ati manok ni parinteng. Tinangal ko na yung bag, kabayatan na palpalutin ti manok ko. Aging ga makita ka kumabaw, sakto insuble ti kulungan na parinteng, kasjay! Anya? Kumusta nga ti manok ni parinteng? Ako nadaan na puruan. Kuwarab. Apay, tatabadaw. Di na pala ipalot iti kaldiraw. Tanapuruan mo't lang. Tapno mo yaw. Napatag kini ang kail ti manok na. Ha? Dakkel ti gastos na. Ayat na lang ang maimbagan ka nagsubli ti sigod a kinataraki na ti manok na. Aya! Tagkatawa kayo pay. Hey! Da kayo nasamot tinang ipalot iti manok ni Anggal kaw. Awang magayam ti kabailan ti manok ni Angkel mo. No kasta. Pudno ada kayo tinang ipalot iti manok na. Wine, pudno asya. Ang pangasim ah. Tadi mo ibagbagakin ni parintay. Pangasim, kuwarap! Sige Kwarog. Tenglam ana imbag ti manok ni pare badong. Wanang kail. Ita, ipapalot ko ti ulo na iti manok ka. Aginggat mapuruan. Kita, mati reaksyon ni pare badong na makita na ti mapasamag iti manok na. Sige ang kail. Deka. Palpalutin ti manok mo ti manok ni Tata Badang. Bayam! Masapul ang makabalis ti manok ko, iti manok ni pare badong. Day tama na. Nakita, di kawitan na manok ko ahulaw to yan. Awan mo taniti ng ibawdat. Anya? Ay kat nakabulos siguro.
Apay ko maabiro kam kanyak nga iti manok mo. Apay, imbulsak kaya. Nakabulos nga tangag paiso Paiman, tayo naksapulan ni tayo ti karuba. Ang mga nodaki di mo ti jay. Kung saan, ijay turaw. Ala, parog. Ibulos mo day tamanok ni pare badong. Mananggail. Ang kasanungay. Ah, Ang mga makita ni Tata ba daw? Paray! Dahil ka di yung manukaw. ni pare badong ko raw. Isuti umay dito. Sus, nangyay taramidin ta. Iso mga agpaiso dahi ta paray. Manok ko mo dahi ta. Anyang itinaramid yaw. Ay kwa, bimulos ti manok mo. Why? Naglaban da iti manok ko at Texas. Why? Kahit napuruan ti ulo ti manok mo, iso akas ta. Why? Ikulong mo ngamin anay bag ti manok mo, pare! Wanya! Saan nakamamati ang nakabulos ti manok ko tuya? Anya, Kanya mamatay ang pinuruan ti manok ni parenteng ti hulo ang manukaw. Jak mamatay asan na limabad ti manukaw tuyang. saan ka mamatay? Una takas tamot lang ti naramid mo. Ha? Itatakas tamot ti napasamak iti manok mo. Hustown ba daw? Aguli mo kan, tamangan no anya pa'y titurungan day ta. Anya, apay nga guli magak kumangay. It kastauna ti namayan day ti manukaw. Umimbag to lang ti manok ko Naa, Addaak ita dito'y nalawa turad. Ikak ti tadi na, dito'y manukaw. Sa kunto paglabanan ida, iti salbag ang manok ni parenteng. Ita, manod din na rangrangkayan ti manok ni parenteng. Ada ita, paglabanan idan. At bilang at iti talaw, ipulos kan. Patayam ti kalaban mo ang manok ni parenteng. Ada ita. Sige, laban! Abay! Siyak mo din ti kalaban ti manukaw! Ayun na yan! Ay, saan! Sa dino ay ti pangbirukan tayo ti mapukpukaw ang manok mawang kay. Dito'y turod ang mga noda dito. Ay, atin da! Na! Tulaw! Ni Tata ba daw mati agtartaray? Huwag pa isa. Kamkamatan ti manok ni pare badong. Ti manok na mo ti mangkamkamat kan ko ana. Anyat mapaspasa magad ka ni pare badong. Atetan. Sos. Tulungan na! Ay. Ay na! Nasayatan da kayo, paray! Kuwarag! Ay, tulungan da! Kamkamatan na ti manukaw! Kabutan mo kat manok mo matlaan. Ay, diyo lang amin amo, paray! Ha? At datadi na ti manukaw! Sos. Aday ta, naikatan, titadi ti manok mo ngayong kabit mo itisaka na. Ay, agyaman ng paray. Anay ka, nagsakit pa lang ti pinalot ti manok dito yung likod ko, paray. Ke malalam Nagkunang amin, mapan mo paglabanan dagiti manok, iti awan gapo na abanag. Amo pare niya. Saan ko at tinarakan ti manok kaw? Tapno mapan mo ipalpalaban iti manok mo. Uray manok akad ka asambit Ay, huwag paray. Saan na maulay? Wala. Ikaray, paray. Sigurado ka Wala. Animal cruelty ter aramidan. ay tatabadong, saan ngamin nga ay ayam dagiti manok? Panunutan nyo nga damat karbangan dagita nga agbyag. Kas kada kayo matlang Agnakam kan tatabadong, tadimon ulitan ti inaramid mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Gen iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kenday toy nga estasyon. Ayaman ka rin, iting kay panagdanga. Kapitan Enteng! Buludak man tayo napsak sprayer yaw, Uncle. Nah, ay sa pay aramatat ita kaanakan. Ando nga minti gasti mulak. Pasuyutak tapno di da ibusen tinateng amulak. O di tulungan kaya, tapno malpas. Sublatak mati sprayer. Ay, ala, ingka nga ron sumakdak. Da usarak nga pasuyot. Unang Kyle, matungpal. Eh, naimbagkan ka taas idag itiwaeg, ti ayan dag itimulam. Sige, lugyan tangarudain. Tapno malpas adagaws. Kat mabulod ko matan ti sprayer man. Oh, apay analiday ka, anagdapoy ti ayan dagiti mulam. Ay, si God ang naglalang to timulak. Nga madumit ti agkaan nga insiktaw. Ayun na yan. Maisprayan ko ma. Nga mawan mo ti pestisidyo. Ay kating kagumatang atap no saan ka analiday akasta. Awan pa'y mga ti kwartata. Sapay nagngina ti pestisidyo ita. Padasam ti mapan umutang bareng addag pautang ken ka. Napanak nga raw. Nguminggatang da kanumit iti pestisidyo. Inusarda kadag iti mula da. Padasam ti mapan mangibagakin ni Kapitan, bareng pautangan na ka. Ay, si kantuman ti mapan. Barang ikan na ka ni Maribanang. Mala, tamapanak tag. Nakaumay ka met, Mare. Addan sakat gagaram. Tauray ang tudtudo kat insapar mo ti imay. Ay, dakkel ti parikot may maray. Da kayo laeng ti amok amakatulaw. Anya ka di ti parikot yo. Ibagam tasidada anak adungag. Ibusen ngamin ti insikto ti mulamay. Ket awan igatan mi iti pesticide. Mabaleng ti umutang iti kwartayaw, maray. Ay na. Pan nakairanrana na, Maray. Tainggatang kumat iti pinag-spray ni Enteng kadag iti mula na. Ay, urayim langan amaala na ti sumaruno nga honorarium na. Ay na, urayot pa'y ti sumaruno nga honorarium na, maray. Inibuston ati insiktaw dagiti mula, may. Pasensya kan, Maray. Nagastos ko nga minan ti kwartame. Jay laangan sumaruno nga honorarium na tinamnamaan. At ka din na alam ka ni Maribanang, tuyang. Awan, inggatang nakanumot iti pinag-spray ni Kapitan iti mula da. Kasanong aruditan? Masapol ang mga remedyo kita ramatang nga gispray. Ay katuna, no adda pangiremedyoam aramidam. No ngamin adda kwartata, arak mo ti unaem agatangen. Ita awanen ti igatang mo iti pag-spray kadagiti mula ta. Imbag kumaa, numabalin a pag-spray iti insekto day taarak. Mabalin mo't siguro Ang saan dabatay. Mabartag dala siguro. Ala, ingka nga rod bartekon ida. Tapno sardengan da akanon dagiti mulata. Ay, sayang ti arak tuyang. Kakaisuna nang ina ti arak. Na, ti igatang mo kuma iti arak. Igatang mulaangan iti pag-spray. Ay napasuyutam aminin amulam ko raw. Unang Kyle, ti sumaruno nga spray kat foliar fertilizer mate. Ay, urasak. Ag-spray akto etikas day. May mayat ka no. Inak manan agsakdo iti pag-spray yung Kyle. Ay, anya pa'y nga ay. Ay, anusan na. Anusan ka ba't ka anakan? Unang Kyle, sino ba'y tiyag tinulong no di data adwa? Ay, hindi tagat ka anakan. Uray may sa tikwarog no kasta. Ay, uray may sa mo ti uncle ko nga inting ano kasta. Na, ay, tinulad mo matan.
Enteng, umut-utang ni Marito yang itiigatang da iti pestisidyo. Awan na ited ko. Nagastos ko nga minan tay inted mo. Na, kaano la iti pan nakakitak agumat gatang da iti arak. Ay, no ko masabi daw tinagigatangan da, di may mayat. Arak ma, ti ununaan da. Ay, no apay matakas jay ni pare badong. No adda kwartana, umuna pa'y agumatang iti arak, sakbay agumatang kadagiti importante a masapsapol. Ay, kasday ka ti kunadaan nablo ti utak na. Na, Di na panunutan ter aramidin na. ay mablo ayamat ti utak. Apay, tulang a mablaw. Ay, si kamay. O di na mo ter aramidin na. Talaga nga ibagada anablo ti utak na. Sika tinagtaudan day ta sao, anablo ti utak na, inteng. Nakita nga gis-spray ni Kwaraw iti mula na. Kunak man no kunana nalpasan. Ang mga noadamanin igas na iso nga inulit na. Apay, umapal ka tawan pag-spray. Ay, nagbabangbang ka dagita nga igasi na ya. Adda mangululit nga gispray, adda pa'y saan na naka-spray. Kay si kaday tadi pa'y naka-spray. Kasabali nga mintiin into na raw. Ay, adan na panunod ko tuyang. Tapno maka-sprayak mo tayo. Anya ngay day ka? Ay, ditakan. Taan nakita ka pimanaw di Kwarugain. Nalpas ti problema. Imbati ni Kwaraw, ti pestisidaw, ti kalapa. Naibaga na kahit analpasan na nag-spray iti para guys. Alag ti sobrana. Tapag-spray mate. Ang damit lang yung pag-spray iti mulak. Swerte ak pa'y lang ah. Ala, inakaw. Ag-spray akaw. Nay, mayat mati sasagawi siwam ba daw? Anya ngay day tayo gama? Pestisiyo tuyang. Ag-spray ak mo't lagay. Nasaya at noadan aramatem nga ag-spray. Tapno saan nga ibusan ti igas ti pitsay. Kit umadayo ka nga rodin tag-spray ak. Kakaiso na nga danay remedyo ka pestisiyo. Sigay, inak nga rudan, ta inak agluto. Wait, mangiluto kay tinaima sa siday na. Sigurado no malpasa ag-spray, mabisina ka. Wan, inak umutang iti karnit manok. Nakasukat ka mat, Kwarog. Ada pa panamita? Inakagpasada antay. Jak ngamin nakapasada iti nag-spray ak iti mulak. Ay, kasta ka de. Ay, igatangan nakman nga rod iti karnit baboy. Awan ngamin ni nanam akwanang kait. Nakarikap mat jay teresena na. Ay, awan mat nga rod lako ditoy. Manwa kilaw antay. Uray 2 kilo. Imbag lang nga inutan tayo. Talo tayo lang ba? Mabit lang maibos ti 2 kilaw antay. Nang runan no maimas ko ti mangan. Adakan ka ano na yunam. Day talang mat 2 kilo ti anayan ti kwarta. Mala, tagumatang matitimay sa kilaw antay. Agaukan, tamangan tantuyang. Ay na, mabisina ka. Ito ay pangag basketball lagi ti linaw ti tiyan ka. Na-sprayam ka di amin, dagiti mulat ha. San pa'y, mabisina nga raw. Kada ka di mo lang manok, utang mo. Awan ka no, matila ko da manok. Iso nagluto ako na iti saluyot kan kalunay. Iso ti sidaan ta. Ay, unay mo ten. Agsidata man ang tiruruot. Kunak man no damod la karni ang mautang mo. Awan ka no nga raw, tanaibaws. Di mo ngamin sumangputin ni Marikuanang. Taglukat ko man. Ay, nakalipat sanday di akagawan. Nabayagin kahit ngawan. Di nan sa malagipan tagsubli di tayo. Abay ngay, awan mo tay herbicide na pag-spray ko may tirot iti mulak. Dito yung matinang ikabila. Awan mo tay.
Ang mga ano da sa bali anang ikabilam ka anakan. Ay, No dita tinang ikabilam. Di adda kumadita. ay na, Uncle. Sa anak pa ilang agkabaw, tapno malipatak tinang ikabilak. Di tao itinang ikabilak. Ay, mabit lang. Ita lang ang nadlakaw. Na, apay ngay, ang naglanit timulan ni Pari Badaw. Ha? Anyat na pasamak itimulan na nga ta. Ay, kita man. Tanawam. Ay, sanos. Apa nga? Maganggangon sa amit tayong. Na, Anya, iti napasamak iti mula na. awan dan tumot di tagarden ta. Tadamagin ta kuma. No apay akas ta dagiti mula da. Adda ka din nagatan nyo ang pestisidyo, mare. Pinasuyutan nyo ka din timulayaw. Adda na iremedyo ni Badungkaw, maray. Madanagan na idi saan pa'y anak ka iremedyo. Taado tigas nga kan. Ay, kasta ka de, mare. Ay, nalpas yung aruden ang napasuyutan timulayaw. Addan sapay din na nalpas, maray. Mapanan to itulaw. Ay, kat makaginawa ka nga ruden, Ay, won maray. Kunak no saan nan ang maisprian. Ay, inkamin to man kitaan inton bigat. Ay, jak nakasurot ka ni inting anang kita itimulam eh. Ada ngamin inaramid ko kay. Imbagkan ka tauray saan ka sumuraw, mabalin ta. Ngam siya, kanayo nak ijay bangkag. Taiso ka nga rin ti trabaho mi nga agasawa. Sumurot akmat no daduma. Apay Angay, anya tinapasamak iti mulak. Nangalanit damit tayo. Apaya kas ti tinapasamak ba daw? Anya ti inarabid mau. Ay, nujak agkamalay. Sika tinangala iti herbisidyo apag spray ko may iti root iti garden ka. Gusto ka din. Herbisidyo ko na. Kaya't mo asawain, pagpatay iti root. Ay, Wanda ta. Pag spray ko may iti root, abay ngayon nalam. apay adi mo yung bagangay ko araw. Sinalbag kamay. Ay, kanya ko matibasol ko nga dita. No kumaimbakadam kanyak, di na ibagak ko maapagpatay iti root na ijay. Apay ngamin ngayon nalayo, adi kay nagpakada. Naibagam ngamin analpas ka na nag-spray. Iso ngayon nalak Nalpasan ati para guys. Ngam ti para root, saan pa nalpas? Ita, ingkay kat inispray iti mulayaw. Nyangay, matayin adag iti mulayaw. Ay, basol mo na ito'y kwaraw. No saan ka kumana nagikabil iti herbisidyaw iti kalabaw mau? Saan kumana tayo dagiti mulak? Anya ti parikaw tapay nagsubsubang kayaw adwa. Apay akasubsubang mo ti lakay si kakwaraw. Kasana, kat tinakaw na ti herbisidyo iti kalabaw ka. Pinag-spray na iti mula na. Nako. Ita, pabasulin nak no apay anatay dagiti mula na. Kasano day ta paray. Apay ngamin ang nagtakaw ka. Ita, agpabasol ka. Apay di mo binasa, tinakasurat, iti ayan titinaka mo apag-spray. Amo mo ti agbasa saan aya? Ay, tiamo mo ngamin paray. Kit pagpatay iti insiktaw. Ha? Saan kita pagpatay iti mula? Sino nga ti pabasulam ita iti napasama? Usarin na kuman. Hanggang musika matenti ng usar. Ay, agbababawi ak paray. Kunak no makalibriak. Adadaki di anapukawanak. Ay, malas! Ay, unay kan ba daw? Tinakaw mo met gayam ti pinag-spray. Anya ngay ita, di ad-ad na dadaol dagiti mulam. Ay, agtal na ka man. Nasakit lang nga rodin tinakam ko tinapasamak. Nayon ang pailang may. Apay, ti ko nam, saan ang nasakit tinakam ka? Agpadata ang nagbambanog karagigay amula. Ingkakit pinatayan, adi na oras. Anya ngay, nalugin ti puunan, agraman ganan siya. Sinalbag kakit day. No saan ka kumaanagala iti saan mo ako kwa, adayo ang nadadaulan ta. Diyak mga rod ni namnama pagpatay iti root tinaispray. Day ta ka nga main.
sakbay nga yisprain. Basa umpay no pagpatay iti insekta no pagpatay iti ruot. Keng runaan ti amain, saan ka nga agaramat iti saan mo ako ka? Hay, wain, matungpal, tuyang may lab. Suray, saanin na maulay. Isu adikan umanungay. Ay na, tatabadong. Imbes a pagpatay iti gasting sprain, saan tapagpatay met iti ruot? Anya ngay ita, di ad-addaan na dadaal timunam. Ala sigay! Didon, tinaggibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Steph Meron nalika ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng! Ay nakarote problema ti barangay tayo. Apayan ako namday tangkail. Na, chiptanon ka di mo amaw. Apay nga binanagdamag ka pa lang, Chip. Kita man. Agungitan ni Kapitan. Ay, nagado akrimen ti mapaspasamak iti rabi eh. Ay, kunakon kahit. Husto ti pampanunutay. Nadutek tatakaw. Husto man ang ti pampanunutay. Naglainga ka talaga. Na. No talaga madlang nalaing ka. Panunutan man nga raw. No kasano tayo masulbar dahi ta problema. Ang gail. Adda na panunot mao. Nalakaayamot ti agpanunot. Ay. Ambo ka, nanya ti pagsarsaritaan niya. Ay mariribukan kami nga roden pare. Ah, Noon na ti rumbang nga aramidin may. Matulungan na kami nga tatataba daw. Kas kalasig sigurado nga agsasao dita tataba dong. sumurot ang agrunda kadagiti tanod. Sigurado ka akayat mong aramidin dito. Agungat tupay ni Nana Tuyang. Uray payago ngay, tumulungak para iti pagimbagan ti barangay. Dakkel ati may tulong ka, no siya ti sumurot nga agrunda. Anya ti mako naman gail. Isurot mi ka din ni tatabado nga grunda. Walag. Tapno adda na tured da kaduame. Approve. Sige. Sumurot ka nga gronda para. Ya! Naglay nga talaga ni Kabadungan. Naglay nga kumugtar. Uppercut! Ya! Dagdano. Apurkat ko naman. Ngam apay nga ay adito'y sangwanan ti Tersi nakipagprak-praktisam Kabadong. Sumurot ang gayam nga grunda kadagiti tanod. Ya! Ya! Mabilik siya giti tattawa mangkit-kita ka. Rumbang lang agbilib da. Isu ti ipasango mi kadagiti kriminal kagawad. Ay katuan dayta akinalaing na lumaban. Flying cake kas kadapurkat ko naman. Ay Ya! Alwadam! Ang mga lumakuktaram dagiti lakaw! Sumurot ka mapanagronda kadakwaraw kita arabe. Ay kat nasaya at ano kasta. Siya kano kay ti pasango da. Tapay. Kit maturog da gayam. Iso nagpraktisa kaon. Di manaw keng kimugtarak ni tatersina ni Marie Juana. Impakitam kadagiti tao. Ay katwin na. Nasken na makita dati kinalaing ko ako mugtar. Ken dumanaw. Kas kumaday tayo. Kitam. Flying kit na tatuyang. Aday to'y pa'y buksing. Uppercut.
Pero ano mo? Ay, badong! Ay, yan, ay! Abay? Ada nagkarasa ka sa iyay kusina. Ha? Usang nga taday jay, wano alalya. Ay, saan kami nagsasaoy tikas na tuyay? Ingka kitaan. Kapay nga siya ngay. Kano si katinaturod ako nam? Padayamat imbagbagak akasta. Kano ka ibagbagablaan? Ay, sus, ay talagang adalalya dito'y balay tuyang. Ay, So, taglumang din dito'y likod ha. Ay, unay ka matan bataw. Chip! Ang tadagasan ni Tata Badong iti balay dang. Why? Tayo suman ti frontliner tayo iti ronda. No, iso ti may pasangaw. Kasano ka ngayon? Kay, uray ijaya kon likodan Sikat ti sumaruno kini Tata Badong. Ijaya mo likod Bayaan nila ang Tata Badong ti may pasangaw. Sa bagay, isumat ti naturay. Huwag nga. Practice iti boxing kang karate. Nagngangato pa'y kugtar na sika. Rumbang laing nga iso ti may pasangaw. Day danog na. Ay na. Talaga akabalan na nga straight ang tiro pa. Inta nga rodang dagasan ni Tata Badong. Tagronda tayo. Nakakondisyon ni Tata Badong ay kato na. Sakpay, ti ko nayaw. Apay nga rod nga wanigam mo nga armas mau. Ha? Armas? Apay, ad armas yaw. Adarmas ka. Termos ken tasa ken kape. Anya klaseng armas na itangay? Narigat tag tuglap. Ha? Armas mo daytoy kay. Kita ti armas ka. Binalsig. Nagdakala binalsig ka. Ayun, ay mo dahi ta binalsigay. Di mo pala insong rod magkwaraw. Binalsig nga angkel ko day tayo. Mayat ka no day ito yung armas. Mala, ejay tayo apagatan nga grunda. Chip. Ada nakita nga niniwan na banda. Niniwan lang? Ang teltelew damot iti manok. Dagitan at tatakaw. Ibagam ka ni Tata Badong tanaturag. Tata Badong. Ada kalaban ay. Ada nakita nga niniwan ijay. Kat agal ala iti manok. Tata Badong. Sikat tinatured sana ya. Manungan niniwan din nakita. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sanga pulaw. Sa nga pulaw? Nagadan? Naturad tayo mo, Tata Badong. Pumatay da nga tadagita. Pumatay da. Sigurado adi da kaya tiyagpatinew. Ay agasam nga dahil sa nga pulaw. Anya nga ti servitikin na laing mo iti boxing kang karate. No di mo ipakat kadakwada. Ay katuna. Siyak ti sumangaw. Dito'y kayo lang Sige, urahin da ka ditawi. Nagturada ni Tata Badong, check. Imbag nga rutad da. Taiso ti may pasungal-ngal. Timaray mo ni Tata Badongan. Abay nga ti maray. Ay, Tata Badong! Woo! Timarayan. Kasta, kinatural. Katungan tirabe, naghawid ka. Si kamam mo ti makakita iti nagadungan niniwan no saan ka atumaray? Anya laengan ti makunan ni Kapitan. Hay, may sabod na dyan aging tuturay. Di ka lakuman si Mursurot. Aging tuturod ka malagayam. Nagaduda nga raw, kit may salaing ti kabaila. Mangibabain ka talaga si Kabadaw. Saan ka na sumursurot? Inton maminsan. Kaya't kung arot ti tumulong. Sapay sika ti aday ti sangaw. Kitun may, Sika pay gayam ti muna at ti maray. Ay, anyat na pasamak iti panagrondayo idi rabi ay. Kastoy tipod no na pasamak, Kapitan. Ay, Hindi. ako ang kail. Ah. Siyak ti denggam, tay bagak ti pudno na pasamak. Bayam ata ituloy ko ti istorya, Chip. Kastoy na, Kapitan. Saan nakatingam mawang kail? Na. Siyak ti makamoy ti napasamak. Ay, agure kayo man. Asin mo kada kayo ti patsek. Agindo na kayo ba't ngagsao. paray, siyak ti patsem. Ay, ni Tata Banong man ay. Hay. Kanya ti bagam tatabataw. Paray, siyak ti nang kamkamat kadagiti agtatakaw idirabi ay. Kastaya. Ni, kasano na pasamak day jay? Huwag ngagpaso paray. Kuhang kail. Saan kan ngagsao? Ha? Ni pare ba dong ti agsao? Pudno launay paray. Isaw kada ronda kwaraw isuro chulatan ni pare ba daw?
Iso ti rumbang nga da iti sangwanan. Istoryaan mat ni Kabadong nga iso ka no tinangkam ka mat kadagiti agtatakaw idirabe ay. Nagaduda ka no akinamat na. Kasta ti istorya ni Tata Badong na nakwanang. Dandani na ka no nakamatan dagiti agtatakaw. Kada kami ngay kanaw. Anya ti naramid may. Awan ka no nagkapkapi kayo laang ka no. Ulbod ni Tata Badong. Iso abilib ni Kapitan ka ni Kabadong. Kano iso ti kinamat-kamat dagiti agtatakaw. Kasta. Di mila inis istorya ka ni Kapitan Tadakkel mo nga minti pa nagtalag na ka ni Tata Badong. Haps! Ay! Alwadam Tata Badong. Ang mga numakugtaram dito napuskul arupat. Aglisi ka nga mina. Kita ang tigandanog Tata Badong. Dandanin na tamaan ti tuktok ti agong kaw. Lugpap lang aro din. Apay nga tanda ka dito isang wada kaya. Kita ang magpraktisak. Anda dagiti kalaban. Ayun da. Anda nakita ka limabas iti nay. Ang mga nuan niniwan man ay. Saan? Kita man. Dagiti man Aduda. Isunso dagiti kriminal. Tata Badong. Sikatin na to ride. Why? Siya ka talaga. Ingka na. Paksata mamin dagita kalaban. Siya lang. Kano si kamo ilan naturod? Da kayo langay. Nabingay nga ibaon na kami. Da kayo, tasyak ti para bilang. Saan may akasapulan ti para bilang? Agbilangat. No talo ko na. Rautan tayo idan. Naramidan tan usep. Tapno mapaksatin dagita kriminal. Mala, at sagana kayo na. May isa. Amo ka, ti sumarunaw. Dua. Nagsaganahan. Nakasagana mo tayo. Ituloy mo ti agbilang Anya ti sumaruno ijay dua. Talong. Nalipatan man ay. Anya nga minan ay talo ay ang agpaisa. Hindi na, nagsagana tayo. Dagitadan dagiti kalaban. Ay kagalaw tayo na. Dumarog tayo. Salbag kayo kriminal. Nagadua pagtakawan niyaw dito pa'y barangay may. Diretso tayo dyan di police station, Chet. Ay, sana, kasan na kami. Abay, kinasyan nyo ka di dagiti tinaktakawan niyaw. Gure ka, Chet. Ayan ni Tata Badong. Awan mo tayo. Adala itay dito eh. Awanain. Napanan na ngayon. Siyak paray, tinangtilaw ka nagiti kriminal. Kinamat-kamat ko ida. Makataray ka pa aging gaita. Hindi nakamata kida. Limaban da. Anong nangyari? Ay kat limaban akmit paray. Na. Impakat ko may tikinalain ko iti boxing. Danin ti kalbok. Ay. Kugtar. Yes! Uray na nagangit. Ayan nga, dakwarag. Ay kat nagbati da. Apa ang nagbati da? Rumbang ang nagigiddan kayo ang nagawid. Aral! Tuyan dagiti kriminal. Nay. Ikaw, nagaduda. Dagita Tatakaw. na magayan. Nagtakamot gayam dito, Tata Badong. Kano iso kanuti kang runan ang limaban. Limabang nga may. Kano isutin mo natin maray. Agbilang ko na. Ngam di namot amo ti agbilang. Puno pare. Kwa paray. Practice ka pa. Gusto kami. Kapno tumurod ka. Yung pawabagam, sir, bina. Congrats Kwaraw kanda kiti tanod mo. Tanatiliw yun dagiti kriminal idirabe ay. Ay, agyaman kami kagawad. Natalnan da iti barangay tayo. Awanan dagiti agtatakaw. Ay, Kabadong! Di mo kunaan ngagprak-practice ka manan. Asas, nagngaton ti kugtar na. Uray pa'y nagngato day takugtar mo. No saan kamot at tumulong amang tiliw ka dagiti kriminal. Ay kita danto amaray. Iso nga ron ngagprak-praktisa ka na lang. Kwarag. Sumurot ang pa'y ngagrunda. Ijayak tumanin sang wanan. Sige, sumurot ka, Tata Badong. Si kanto ti para timpla iti kapime. Apa ngay? Una, mabuting ka mo ta sumango ka dagiti kriminal. Ay, Tata Badong! No kaya't mo ti tumulong di ka barangay nyo?
Siguraduam ang nakasagana ka. Tapno talaga ang makatulong ka. Ala, sigay! Ditang tinagdibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPDC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangat.